Assalamu alaikum. Bugün belgili alımımız Çuvak ağacının aşı olup atat. Şol жерге бүт алымдар, муфтият, бүт немелер келген. Ошонун катарында биздеги түштүк регионунун лидери десе да болот, БКМ начальниги Камчыбек Ташиевич Кыдыршаевич келди. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ulanısı Çuvak ağacının atası. Sıra verilir. Çuvak'ta esnep gelip interview alıp min marka aman bollar, kış bollar. Bunu el var sizler var Çuvak var, türüyle sizleri görüp suyunu var. Bırakmaz.